Ekiterekye eki nikyebwa buri mwaka na munonga mu bwire obu ensi yoona erikuba neeyirira amazarwa g'omujuni Yesu Kristo ningashi sikukuru. Ekiterekye nkiki natunga enkoko zirimu emiceri zirimu za soda n'ebindi mbwenu ninyenda okusiima abahurikiza bitu ninga abareebe bitu ahabw'okutushagika kandi kampani egikureka ngu neerimaho twakiri kirungi bayizeho mukama wawe kuba nakuhereza kintu kimwe abakozi bona bakora nibakora twakiri kugira bose kureka basukana bagenzi bakora bakora kinane tugarura Orukura Vision Group ahabw'itaje rya Mbarara Clovis Kahwa yagira ngu ekiba kikozere kwenda kugaruzamu abakozi omujinya hamwe no kubasiima emirimo ei bari kukora okwisa obuheereza abantu. The company values all its staff. At a time like this, we identify with our families for the same purpose that we appreciate what you do and we appreciate those you live at home. So the company wishes all the staff a Merry Christmas and a Happy New Year and encourages them to always work hard as more and more things come our way. Nikirungi munonga nchereza mba staff amani na staff na manyango na waina kumusiima kuzura umwaka hagira wa musima bambereze nkoko ninza kugiria kandi taba mu kusosora buri ekikomanyisa basiime emirimo yitu eitwire tukora kandi nshaka ngo kigumize munamani kandi nebindi bongeraho na munonga. Vision Group n'ekitongole kirimu emikutu nyingi y'amahurire omuri egi harimu TV West, Bukede, Urban TV, za radio ezirimu Radio West hamwe n'empapura z'amahurire ezirimu New Vision hamwe na Bukede. Gashaka Abdul Karim Sengendo.